BJP Sarkar atum akili hormu hortara dor ke parlu ajok AASU Karbi Anglong aro atum kachesong. Karbi Farmer Association pen Soil Fertility and Soil Health Card aputhak cherok tokamai kedeng. Misanatu warnang silam pinangji pusi kohora model village aradatum mekri meklang pen Karbi Anglong Autonomous Council em Richard Tok biaphan kachuningri. Kardom pini prime time birta long pen ilisang pi marvelous rong harpi non arjuik tha birta ang ton pen. All Assam Students Union Karbi Anglong aro klembang atum pen munidatum kenang sot ason hormu hortar hai BJP Sarkar atum akili ador ke parlu ajoini pini dipuru Samson Singh ti Amir Birialong kachesong asai kedeng pon. Pini pre ni phai kre kethomarni All Assam Students Union Karbi Anglong aro tumpen tong se kot pen chingrumsi ghonta isia pharman BJP government atum aning hangaling munir atum kenang sot kichua hormu pen chenglok petrol diesel cylinder gas GST lapen ason hormu ador ke paso joni ningkang samse jepaklangsi kachesong asai kedeng pon. Guwahati long BJP office ki kim ji aphanpura kutit home cap ke panong ke rada khi kangsi pensi ki kimpon lasinitum AASU pen ke rada phan ke pasung BJP government aphan chedondon thek the lapen ke wangji langar ni jongsi hormu hortara dor ke paso ington te pulote sodak phere me ka chesong angdeng deng ponang kokji labangso ka chesong along kopinia kisung kasik sak do kok pulote BJP government atumsi adai chepar punangji puta ke ther padopon. All Assam Students Union Tiripia Mayalong, Klembang, Sorjun Hansepen, Perangkia Thengno, Nang Kapachini Dun, Alamthe, Arjupon Sinan. BJP Sarkar 2014 aning kalatum election of Frank Kaning Jete Kang Matelam Chaka Chipi, Achidinang Po, Sita Pini Arnians Dame, Asamang Kang Pigali, India det pilong Sitame, Achidin Wang Wesi, Buredin Silang Bomlo. Sitame Apang to get Buredin, so the whole of Buredin and Pino, Sitame Pini Arni Sitame, BJP to Pini penapali ani wang sila tum ason tina hormus tame adar papat si kiduk kelak amui tum han agichong sip si latum hang masate pinpen si latum adani ambani tum han si ajat hormus jor bom lo pen ador seme pabat bom lo lapu pubom nitum ke poisa we pubom sitame nitum duk wok lapen ke asam long kami pinpen amui tum pen tax langkirung pen si tum 30 crores atangka pen latum kikim BJP asai hem kona pensi tangka bang lo lasi non ke bang zilang arni sidame alang itu jong si arni bang si ason tina hormu sidame abor ador ke papa logi plong ke bang zilang arni ke kidupo ka asamang kang pi puno ba indiang kang pi kidupo munit atum han ke lake latum lang propsi latum amithang ale phansi ba adani ambani group tum phansi latum ke ale pi cho disame non ke do bom kidu ke laga amui tu phang tum hang latum kamat ha ba avar sai ke ki pipon tu thang ta nitum thepon long le last don ke bang zilang arni sidame alang nitum jong si lahador ke papat pen ke pasun se pulo tang te nitum asupen sidame non oson kache songsot kali la panang su se intang ra kache song nitum padupon tuji lapen ke jong si pine asu ke chesong long sidame pine jong si hotona dokok pulang te BJP Sarkar Assam state lapen ke central government atum si adai nang jenang. News report Karbi Anglong live. Kidamtang preni phai kre hini ada por phai kre sia porpen dilai Joseph Terang Memorial Hall along KFA Tiripi KFA dilai head branch lapen Karbi Anglong Autonomous Council Agriculture Department Soil Chemist Soil Testing Lab atum chelang petpen dilai hawar chuti kera raphan Soil Fertility lapen Soil Health Card aputhak chirok tokamai ke padopon. Chirok tokamai ke padolong KFA kongchun bang amarjete mung pensi mai charipon lapen mai long brada tuma phan narikol kove alu lapen hanjang hai hui scientific method pen ke claim dun nang jalam than tekang lapen long le sadlang kilang pen labang solong le ke mi kahing nong thek alu pen sai chutiki ke pajoy dunjia phansi chirok tokamai ke bipon puta agriculture development officer Abhijit Chetia pen pherangke thengnu jaipon soil testing laboratory dipur mane সহযোগত
সইল ফাৰ্টাইলিটি আৰু সইল হেল্থ কাৰ্ডৰ ওপৰত এটা এৱেৰনেছ প্ৰগ্ৰাম এটা অনুষ্ঠিত হৈ যায়। তাত যথেষ্ট সংখ্যক আমাৰ কৃষকসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে। তাত আমি মাটিৰ গুণাগুণ সম্পৰ্কে এক আভাস দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কৃষকসকলক, আৰু লগতে সইল হেল্থ কাৰ্ডনো কি আৰু তাৰ প্ৰয়োজনীয়তাটো কি, আৰু কিদৰে সইল হেল্থ কাৰ্ডৰ দ্বাৰা কৃষকসকল কিদৰে লাভান্বিত হ'ব পাৰে সেই বিষয়ে আমি তেওঁলোকক কিছু অৱগত কৰাওঁ। আৰু লগতে নাৰিকল আৰু তামোল গছৰ সাৰ প্ৰয়োগৰ বৈজ্ঞানিকভাৱে সাৰ প্ৰয়োগৰ যিটো পদ্ধতি সেই বিষয়ে কিছু তেওঁলোকক জনাওঁ। লগতে আলু খেতি আৰু সৰিয়হ খেতিৰ বিষয়েও কিছু তথ্য তেওঁলোকক দিয়া হয়। আজি কৃষকসকলৰ মাজত আমাৰ সইল হেল্থ কাৰ্ডৰ বাবে যি আমাৰ ইনফৰ্মেশ্যন শ্বীটৰ প্ৰয়োজন আৰু পলিবেগৰ প্ৰয়োজন সেইসমূহ বিতৰণ কৰা হয়, আৰু তেওঁলোকক আমাৰ সইল টেষ্টিং লেবৰেটৰী ডিফুৰ KFA kongchun bang amarjit timung pen lam thina ke jaidun ke sai chutiki along le bang ko ansi ke me kahino bang chini kenang sot labang so ke pachini ji aphansi agriculture department soil testing lab atum pen chirok tok amai bipon lupusi ningje te kalbi sai chutiki song pen juntu ke mangpon lailo je ulte sai chutiki ke long le no first main priority ke long le jong si chine lapen long le jong si me pol de iltum chutiki bhejo se mail tum klen nakji laso pon tu mathadam si ni dak dilai Joseph terang memorial hololong dak dilai jang pi radon tum pen long le apu thap alap sab su kachin ni ji lapen long le long kopi osolong long kopi eji lai dan tu mathadam si pi ni dak agriculture department juntulah soil testing branch pen tum dak mai padupon lo mai padolam thela lo tum dak dilai hebat peceteli kal biang long nang anang kang pialong kheti bari tum meme dum theklong lasi hai doan people see meme that malote most of the things iltum kesaman knowledge habe de longli paling kali asi pen asitin longli long itum ajal lai idang lap samil tum meme son thak thak si dak itum especially borjan kang pialong itum theklong lo da ladak kesaman borjan long itum dak sas ta meme kesaman dim long itum dak borjan kang pilong kuwait sa meme dak priority mane pomo pen itum jithan mon lo je dak angkur kang da itum angkur Labang Solong Agriculture Development Officer, Soil Testing Dipu Abhijit Chetia, Assistant Soil Chemist, Soil Testing Lab Dipu Sarding Tiso, Laboratory Assistant Bobin Singnar, Agriculture Demonstrator Hilson Timong, Staff KFA Kongchun Bang Amarjit Timong, Pachethang Chun Bang, Sonju Teron, Sahem Chun Bang Pin Podok Bilapen, Penangan Kitheke Dingatum, Chetong Dundo. Dilai Pen, Bijoy Rongpi, Karbiang Long Live. Lakhain koira throk dwar baguri MSC constituency ke parlo kohora bakring intia rong havar aratatu chingrum si mekri meklang pen mesena tuwar nang selam pivek nang jipura local MSC mate EM Richard tok biaphan kachuhang pado Lason si dwar baguri constituency ke parlo kohora bakring intia rong along kedam tang MSC kiliga phrang ahut kohora model village open stage along local MSC mate EM Richard tok bi wangsi towar Kijunalang nang pipo lapen open stage ay hoy sitame kikim patang lapo pusi kohora havar arada tumuphan chechak teka bonta ningka ni sike pleng thupo non puar nian sitame towar lang ay hoy sitame theglong le lang pusi halada arada tum ningjepon lapen towar kahino par pega jok so dedon edada hot sitame hospital mate se kache lang hemalong kache ponji sitame ka siksak thepi nonama rong clear rong arat kache hilat ki sungnaya rong lake bakring ingtia rong sem ingtia rong Bamon terona rong lapen model village arong la rong priara datum hitikulat kidun lapen limsumaratum school kidun lapen hitikulat kidam ke bang hotsutame kachingkoya mek arwak lokuta nang thandun lapen kidam tang MEC kiliga hut EM Richard Tokbi lapuson kohora ra datum aphan nang chak det pen pinyar ni an sitame lamchak Kacepa pleng ji kali araje amumangata theglok le pusi halada kasar pimaratu mekri meglang pen pherangke tumathengno nangche thandun abang sotowar ke sung ik pikneli tungke perthe na hokle thoi damji pulotang tela sotowar ni tungke kadok ave tala rong plia towa munne ra dong ke dami ji
uso mari school ki don bazar ki don kiso ki un e kado ka besi ta me sung ik pik hang jang lo ni tung ke ahok pada bang kan ni ke ning duk ik pik alang li ke bang ahot ni tum phanang chichak ang ik ba me ako ni li so ta me bi ik pik la ni li phan ni li la meeting sex ta me my meeting ta me ni li du uso chi bu pon cross ta me ni li du alang li phan la an ke cho a kha lo ni li tu bons ta me no na bang ke alang li phan li tum rj mo hota thek lok le alang li tum phan to bar ke chu lang lok lo ni li tum te labang so to bar phan labang te wrong lang kadu ka ve phan ta me alang li nang si chak te ka labang so election ki high death lo pulo dang te na hok ta kalilo nang li tum phan si nang lang pa prang po po se alang li nang si chak te ka nang li tum phan si a hok pet lo la ke ni li nang thek long lo ni le me khi ni pen pi ni an ke pu se alang li ning ji te kang lo ni li tum phan halapu towar ka hino par pi ga jok han cho jor chulang atum ka che thandon atengke towar ka hino han ang horpen ka chingkoi ta dolo tapen kohora along nangki ju atum karbiang long along arling ke the ave ma puta ninje pon iglo election na prang stami nang chichak iglo mane election na prang sila nang hudbok bok ki gidu iglo nang bonai ikpu pusi hala su stami nilitum an stami la si nin che the dun lo la pen nilitum stami ke pahai dun lo la so joy ni si towar do dun long po towar dam long po po joy ni si nilitum stami mai meeting anta cepat duk dun lo la so towar nang tawa ang patang pipo po joy ni cha khasi anta piniar ni election hai data la towar ke heng no ga thek long chot ke la munit anta thek long ik ilang ni tu hala open step ta nang patang ik pu pusi kipu ke chit chakang iglo anta non an stami la pusi nilitum ke kiduk det la so towar ke yope dablo sang han ka cho endam chingko ik ong arni si hatta nili chingko ik lo nili ge biji selan chipi ik nang sarlon asang pen ahan pen la so towar la arleng long masi kong long iglo ako hala okhil go hala pupak ke dam towar pen puili karbi rong ke wang towar long stami nilite bong hom anta kong long lablo hala da ka chingko ik stami hadak tabang nang pusarlo nang litum marong nang litum karbi atum aleng ke thewi ma la ana towar ke heng no pusi bang ju tum ke nili phanang pudun rang pilo english pen tanang pulo hindi pen tanang pulo news report Karbiang Long Live Eastern Divisional Forest Bukajan Range atum truck humnia ron repen sangti ke pon chonghua truck Bukajan Forest atum ne pidun check ahok pedalama bangke forest sai khiatum amethanga sai ka cheklem kle ongsi pherang ke tumpen sangti ki pona tragalong aronalo doma ave mapu karjo huchi chenep cheklo laso phisi pherang ke tumsi forest atuma phan birta pipen Bukajan Forest Range sa hemalong an papon de lopusi klar dakalam longpon thu laso teng pen langdam pulote Karbiang Long Autonomous Council atum achiklo jonwang abainong kipi pen hanga levedelo athe Bukajan pen khatkhati la long nielong bang thomkep an chokomardo sita do pak joy der asonsi theklong lasi methanga longri ingnam nampi langroi langjeng la pen thoi inglong kerai komponjia phansi sarkar pen kelanganam achiklo jonwang abainong pibomlo sita cheklem vedet abangsi manghumi melo pusi chethan renti Bukajan pen anantirang Karbiang Long Live Pini prime time bir tabang ke la pansi kangton iglo domi thangme kardong